Maya Faru. Hey, good morning, everyone. Okay, I see ang tag TV sa social media o mga pagpimani kaya mga si. Kaini topics no TV niya ang share kayo ni bang mga pagpimani si media through sa kaya. Tay joto no hambay je orang media ni bakit kaya ano message share kayo ni bang ano chance na yun no. Tumani hun ba? Je 16 incident no 16 December je aro jaga bo bulai to lai ngai mani human rights day lately TV by conduct kaisa mani salo bonu yagolo ani teni dino ani audio record kisa viral ang thangka ebona share khani pemani hani bonu 16 no jengka apro mani yagolo aro bulai to lai ka bamang lai la boni pore har jaga poilas kan sini TV ni baro no buzaka tawzaka boni pore ngai nai buagra bo thangene aro control khaibika ei sorry bo saika buagra no bo kisa misa dakka saka khaijaka situation hayang tongpro ba omai ke khaine ro bo belaine saya te kaisa kau ke mai sitabo je hagang mani pore buagra te koino nei suega e sai thangini ya golo sisi lama ode ba thage nei tawjak bai ka buzak bai ka angjak bai na gari tokru jak bai ka ठीक ne bone next day ni bo ke tangpika haine jaga jaga bo kasawai nei buzak bai ha nogrok tokru jak bai ha omai na Gya pro bahai ne same day wo 17 mo boni te nya iwe ani nok bai sini kilani GS sonju jamatiya boni no bu eta khaijaka boni bui no bu bulai ka bono bu buzaka no ro mo khaijaka kya ang bahai ne no khaijak tong pro kena ang bo no apro kri ani phataro ani dol ni no tongmani ya bahai ke sahoja ke na bo ani group ang message kaisa roka je self ni jeni self defend bangai dati phedi jotono borok mang de sak bai sak de or ba thai kosolai musulang tama tane busi bai ang baila dati phedi ne ro ni self defend bang ma kyam voice record kaisa roka ye bono tak tv ne especially bo bera ni viral ang tong social media bo ya bono tawo ang suni share khai musu ang bono kubai hi first ni ke ani voice je tong mani ala kubai ne phia ba tei unglo khanai thanga ke ang aro ani bung namani bang advantage mawi nai bui video aro edit khai roka audio no edit khai nai video mo khai viral khai roka ye bono nang tak share khai ni musugo ani logero ani kabama ani sinza intellectual boro ano call khai roka tomani nangla ha ke salang aro ni voice sing so yable boro ano khanai nagra di kam ke tutele ang khanai naka sakang sakamo to ठीक na last ong ke aro edit khai sak to ke mono tutele nang sajak le tomani mala sak bai sak jang yak si sulai ta man nai ba mang samanya je jaga wa hatai do phani bangai si khainai samong ni je baklai mani mo totally na oro misguide misuse ngai tong ha tomani mala third person ka sarma jaro boi ko mon ma ke kevin songai tomani bangai ni ga ke na tak ma sanai te ma ke viral khai jamani poren ke ang oro sung samu so mo ani totally ani audio recording so ya ke phai tak ani bangai ukong na te ne ang buagra bai mia probo saka malai kok slai ka bano ring ho ka bono no ken bano kol khai ka golden mo bo bano mane sik haing to thong jali ana bano ri ho ka ang malai ka bo bai ang positive ne message ho ka chumani ba bo agra ban ani relation ti promote tong thung ti biap tong thung bon si sakang pan sin relation ka ham tong mani je silong tong ai phron chimi ne sang na dia freshes meet na dia silong mo mungsa su rally mai ke sang ngai ka khai tong mani ke as relation ka no bakso buso video audio no ani group no take as group pathoi ano gaddar khai jakata mai ke mane oro bising mai ke editing khai nai mai ke khai samane mo totally saya ke boina tuina ngulai ni ro problem nai tabo bagra ba kok salai mani tama kok salai ka te tama boni positive response ka ani asung koinai joto takuk te bukuk songno ang aro self defense bangai sa ang dati feeling hu bono totally ne ni ro misunderstanding tana di ni self defense pro joto no ma hunai joto no omhai attack khaijak tong ke joto no omhai ma humani jora tong ni bite dong mai ma humani jora tong ani ba ang ma hu ka phia baro asake edit khai nai oma ke khai rojang nai ang sia to mani mana ang belai ni sida ni bangai ni omhai ke ang khaijak tong ni rok joto no khanai na de mo social media ni taraf se ke ang jodi sida sada insan yang mani ke ang jodi bhai ke hungoi ongklong tin bhai guideline do ne ang ko ma danga omhai phanang tong ma ko ani omhai mungsa in mentality kari ang te hani bang yang buang karawi thang malai ka te omhai jodi omhai ngmani bangai omhai ken na sing tin tirprasa tabu yak si sulai omhai ko walai bulai tonglai ngai tonga ke asung na sanai an jotono na koine sak bai sak ek ngkla ang tongnai phia ba sak bai sak ek nya
Omai kin ni ro sak bai sang na bulai nei sak bai sang na kenang lai nei sini borok rap khaijak tongo sini borok buthar jak tongo mother khaijak tongo sal sal sapong hapong ne himani hayang tongmano ke ni ro koisina sia pia ba sak bai sak ke omai king lai angbo apro o incident 16 no angbo jodi aro bulai nei toklai nei sikang ke tan thangnai ba aro ha bori jrai na tei ang tan thangnai ba omai ngi thangka omo third person ni borok third person ni samung si mo ha ke je khaini borok khaimani bangi si ban totally is buagra bo belai ne lasis saksana lasis jagai belai ne bo kabui be thangka ke omai ke sang bosuk din le koroksan leader ni mangnawi nai asung ni conspiracy ththung tonglai ni hno oro ni leader mang ni mak thtongo killa area ni je bohai mo khai tongo sibo borok tini ayang ni alka party ya kawi oro ni buagra ni party go ti pramo thau join kebi umai khai tongo sibo please immediately stop khai di umai ke sini borok ni suk ta thung si public no bohai je conspiracy oro to hoi tongnai ro ani te relation buagra ni bai kaham na tongoi thangnai te tak bo tongo kaham na tongoi thangnai bohai na ni ro just conspiracy khai di ana te mo khai mia boni proof ni rok tabo o video nungnai asuk sawi na ang jotono hambai sak bai sak oro yak sulaiwe sak bai sak na oro alka party thunglaiwe omai ke bulai to lai ingman jagao ang belai ni laika tei mai ke ang tei naiwan musuklia sak bai sak dera laiman jaga buthung ke sang je jaga phan tongsne omai buthung ya ke ang tuma tpf tuma ipft tuma inpt tuma tipra kois jaga ang tei kare amana ani last message te ang kois jaga tongya ani online ne tinin simi ang start khaina je angmani angha je ano haya khaijamani khaijama ta totally tinin simi am fully stop khaina amai samang je dino salsa je dino thansang pina again ang apro tongna amai oroi poroi amai sak bai sang ni kenawa ang kri je dino je suk mu phan thansang pina ke je phan paksang pina ke ang amai tongna ya ba amai salo ang te kri asuna ani last message hoto na rojawa hambai सबसे पहले गोल्डन जमातिया हम इसको शिलोंग से जानते हैं। ये पहले भी हमारे साथ बहुत दिन से था, बहुत बार मिला भी है पाताल के साथ, अकेला भी आके मिला है। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनके घर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। अगर आप तीपरासा को प्यार करता है, ये भी हमारा तीपरासा है। जो हो गया है ये हमारा तीपरासा है। इसके घर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए। कि आज इससे मेरा बात भी हुआ था 2 दिन पहले, सॉरी बोलने आया। सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है गोल्डन। आपने अगर मुझे कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं किया, आपका दिल में तीपरासा के लिए प्यार है, तो गोबागरा को बोलने का सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है। 2022 आ रहा है, हम लोग को आगे बढ़ना है एक संग, सबसे अच्छा होकर हंसन होकर। वो अपना जगह में है, मैं अपने जगह में हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ या वहाँ जाओ, उनको जो करना है करने दीजिए, लेकिन इनके घर में अटैक नहीं होना चाहिए। हम लोग प्यार से आगे बढ़ना चाहता है। मैं ग्रेटर तीपरासा चाहता हूँ, उनका कुछ और डिमांड हो सकता है, लेकिन मैं अपने लाइन में चलता हूँ। और हमारा जो भी तीपरासा है, जो भी हुक्म वाला है, उसके ऊपर अत्याचार अटैक नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ने प्यार से हम आगे बढ़े तो शांति से हम लोग का अचीवमेंट होगा। अगर हम लोग एक संग झगड़ा करते रहेंगे तो दोफा का नुकसान होगा। मैं आप सबको फिर से बोलना चाहता हूँ, गोल्डन जमातिया मुझसे आज अगरतला में मिलने आया है।